Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambul vinaka. Si kwengo na Vakaleleka ni nonde tukutuku na mbungi ndai. Rauta ni $1 million saba ngataka rawa na ministry ni mbula medha menikuwa ena buni bete kabi ni misila ngone tukutuku ni bebandi taki me bona minister ni mbula obuni wa ifreme ngene bete me pakaningo e wakati Vakalenga tumbukoso kasana budhi to mandamai ena tubutubo ilabu ni matinitu ena be kamembaleta na lenga tumbukoso ka obuni ngene bete ni nama kimena vakaramba ile butaki ni tubutuba ni beidula kina boni be sibiti me adopti menikua rauteni ronan rauno undol na leuni benua era sa dole rawa ena moira ke na wase loma ke bitilebu na tubutu ni beidula ena boliku ena ngete butiti ko ena singe moniti e borita ka o prime minister borrenge mbani marama nirna raw ni taka pata na be matini tu ena commonwealth ena kena baluti na rebu ni rakibe sau gona be bose tukuna ena bose ka ni commonwealth secretariat membalata na rakibe sau e Madrid Spain e kambani marama ni na rawa ni taka pata na 5 saul ka ro na be matini tu ena na commonwealth ena sasanga yang ngo esa no indeo prime minister ni na rawa ni mau endon na vital noa ni oti na bose ni cop 25 ena mbakiongo esa bandita kana matambosi ni International Monetary Fund Mission kibiti ni na rawa kabina ko biti ena mbaki mayongo ke rawa bina kana batumbu labo maina tambana ni private sector na leli ni labo eni tiguni mbakiongo esa bagabu na mebalenga na mbula boy labo ni nonto bonua e boreta ko Pablo Murphy na iliu ni IMF mission ni nama kimena rora sara na nonra solindina una bimbange ena nonto bonua ena bidena bula sa tokongo e matanda e bagambauta telangana matambose ni beto ko ni mena tambana ni public sector ena bukia na takete e sama imbiu watongo kinangito esa na sanga ngito tiko na Cape Town Sevens o terio tamani salamuri na kiana sanga ni mai kadibaki na dana esa mai kadibaki na ya pinisa da kombalabu ena tinika tolna dorbo merna lewena na timi dinanga ni sanga ngito ena Cape Town Sevens ena moni madau saoti esa na liu takatal na timi ena moni madongo o Poland ransinukula baukina na norto bebuke ena yatu eliu o sebulo ni modena tangi chosu abakur na mbili iso atambu melinderna langi ke kabikini tambu ertona lewena telangana timi o bilimoni botitu ala sio nanduba waisiana dungu jerituai ke aminiasi tuimamba maitha bekiri na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rono na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM di Vakaleleka vinaka. Na wini matenganga ni bebanga matini taki errere baki. Waku iko tani maya na wini ngani bebanga matini taki. Menta dobata kavoluta kamorusa. Bula, wayawa apini sararade. Wayawa malika patelagana. Nama kikira o ena mataka bau. Di boy tiri kali minute me ono kina tini na be mataka. Moni tiki na bau rombuka. Bula FM number 2 na sere. Na sese ni recho number 2 eviti.